kuta me saa na wo mu no we yɛtena ho mache be 4 o'clock before beti kra no awro na nsim paboa ansa na watima yɛ dɛ hey yaja wɔde ne ho osu yɛ matwo ma kra wontimi ntu fineka me na meka twoni din no ebia na woton ade udu sika beto ani Motia yɛ dɛ abefa na honhombɔne yɛ dɛ firim mfa ne sɛ ayara dɛ mfa ne sɛ Motia yɛ dɛ abefa na honhombɔne yɛ dɛ abefa wotini si a na wabɔ no posi ho sire mi si yɛ no no posi na ade na udu sika hye no me mama kwaba eba one day TV so se ne de bia ye no one day TV ye de nkomo panam ye de sunsum nkomo ye de asema eboabra e ma ye kwa animu ye konkan se mbi etolo bia ye nsinto bia ebe ye ntiti bi de nsunsu aso bi bre ba wonya bre na wutie sunsum nkoma uhu kwan ya befa so be bobra se ne mu ni me dada no bidia ne na akwa de pagaga wo sha me krom na wo kase ade pagaga ya meje wo so no mama gboza but Motia subscribe to our YouTube channel no one day TV no like it, comment it, na share. Say in case so who baby no bibi na wani nje ho and I say yes mfumsuo bi we videos ni mu ampacho but Motia na comment section and I say videos na ye no so wani je ho a Motia na comment ni be reply ama ene due ye ni kuku dambi ye ni papa ya bo Motia bre pass na ye se ka no ye de nkomo pa e de bre mo ne ti bo Motia na twen ne papa ni nkomo na be boa amo be bo nua me das e mama kwa baba one day TV so sene me kaaye no ene due ne papa wa bin papa wa hahama ene huhumsemu ya bre ye ne nsa aka no ne nsa aka ne neyi ene odi ebetu faa de edu soro nti munya botsere na monhwe en forward for the video no ebi ana ba ko bi wo ma ebe boa wo be forward no na wa hu eno anhwe papa ma kwa baba one day TV so me Joseph na papa ye kasa nyansa safo apacho wo ye hwan nyansa safo de ya tie ni se ko yi obi adwuma ye dai e ma no ne se de amanfo si course adwuma no ho no nipa hodo bibiribe ene akomfo wasofo bibiribe ye nkrofo bi kura ko ho wa mantimi batade ketewa bi na me kire ni nipa no ho ye dai eto no wow ti group ye na no say nyansan nya me dia ma no obetimi dia tie ha ma ye dai akwa akiri na ma binya nyansa safo ano ayo ene na se wudia abodin dia ma wo ene nyansa safo ano doso mo na safo me na one because so ba ya any 3 days 4 days and any baby kikura no yes omo di decide ni say dey e ma me na one number 2 ye dwumadie ben sa na wudie dai niam ben na wo ye wo kwa ha ban mu dia me ye adwuma pa me ye spiritual marriage wow so bi a wo tu kwan ana oba ne be mate na oba no etichi be ma no be ma no tichi oba no ye wa dura nipa no oba ye de be obeda ebe na gu manum bebrebe na wo table isu de so ayefe dodo na de obi kan what me pro makanfo anim what me pro wo table di e chese bibia bi wo so ebi kura mi hu bi dampo so de wo ya abofra mi hu ye de ya adwuma na ye de ache ntene da fa ya kwai se eje so ayefe di ye bebo mpae bibia mun God first why okay ye bebo mpae ye da wase ye hene Yesu utimi ade nyina de kan se wo nyame wachi ni wani mobi ni wo da biara da ejapa emre ba be interview de kan se bra betinam mane nya sumdue de be kire nyina awrade wankasa tena wonsa ye de be e wo so e bibia wie pay a ye mfo ase de ne de be enni waka na wasem Romans chapter 14 verse 2 says se comedy obi ana obi yare na se ma na duane na se ontimi ni a ye ntia haba aduane ma ne de be e ma ne ndi papa nu ntini ye pia na ye be kire mu e de a kire the whole world the whole Africa the whole Ghana ye kan se som na fa ye adwuma ye da wase adom ne nti amen 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 papa ending pa gbagu fom ya wie die mi nuanom ne ye kɔ no de e da maban mu o montwe ne ye kɔ papa na mehu ahaban kakraka yi wa na mesrew obesom kakra ma me ahaban be na adwuma be we ye fa na dandan kuruma
adanden kruma meka safa ahaban no ho no me bese me kire ahaban na se kire se de sitie because ya na wotie aduru a bebrebe nimu se sebe bosoma adwuma na aye de be oye me ye sofo what you say na papa we de ma memem kaka me kwa na me se obi ohwa a wote ahaban a osua ye kire like ya wo no no ya kire ne so ahaban we se ade we osua obi on so ya adoma chede odoma nkoma wo ba asasi so de ma no te fini mo fra mo hu ahaban we tumu sa ahaban we adwuma we na wo de na ya emu de hia me da na Nyankopon de cheme okay me de no me no obi o kire me se kwati we koyi dabi pie oda yesu mu ebo nso amenam nso me hu ahaban na okasa ye de be e kire me because ahaban no nya bia na betim akọ ase sa obi gi se de obi gi sika obi gi bese oti ase ahaban no before betini bi wakọ de achi na kire no asa na okọ akote ntine se bo bi ka jo se kote adada nkruma na adimrika no akote won ha ase de sitie no wontimi hu na akwa no aye de be aye adwuma aye de be ama oti ase nti so na me no ka asem bi se ahaban na me pese me kire ase ansa ni aye de be ya wuram because obi oti ahaban bia na bebrebe kura anim se 7 praduasa aye bosom ana se komfo ana bibisa enti sa oka Genesis chapter 2 verse 7 so Nyankopon de te form de te na odi nwene nipa ena wo home nkwa home ye de be egu yemu ene da na wo kra de be ti asefo enti ye no te ene Nyankopon wade a waye nso amama hu se nyame ye nyame ne se enipa aduane ye di nyina hifa ne firi ye de be efiri form na ye de be eba bode ye efiri form banchi efiri form enti se ebenya nkwa ye betena se ache ni atime hu Nyankopon anim onyam ne se okwati ahaban a agoro na aye de be wudi ne se ukwati ahaban wunim ne wuyem dabi 7 praduasa nyame te soro ba obi amfane ni kosua na de be enhu ni da ba nyame abọ na ho odin ani ni dwumade ani ni tumi de awura na bode mu ya hahama ya hamama what you say we nipa firo no ma ahaban na ye de be ho hwe on se obi koto aduane ne so de nsa tum ne se oyi ni nsa firo mu a 3 hours before 6 hours na aduane ni nya wadwe na ho pen me ya na mi enso odi atiri tuma na de be enyinya ba wonsa de odi tuma be de be ebenyinya okan Psalm 44 verse 1 a wo so wonsa te Nyankopon de be akode ya wode ya de wode ya ma wo ese yensa na weapon what you say nti moment ade be tum na wani aduane na wo be yiye no tro se bibi ya de be wo wiase what you say wakamasem nti wo ko Bible mu a waka ahaban beberebe Revelation chapter 22 verse number 2 wo say konsuo no ho enkwadu ya de be esi ho kwati bidi na fa bi ya de be edware na obenya nkwa na be se wudi aduaba na da ha homo na dware asaya de se ne de obi kan de aye low quotation Ezekiel 47 verse 12 what you say enti ebe wura ahaban na metro ahaban na se na o se me kirewo akwasi buroni atunu di se heba ye titi ahaban duro no eye bi ene ye yi ene ye r ene b a l heba yemfa na 11 na enwura ahaban nim okay so ade ase heba no echi na ye de be edikan no ejino ma humble obi a oti ahaban bia so ye de be obere o ho ase what you say ene say happy enigie because we are something here na obeba we sojani abe de be obeba we police abe de be obeba because do hospital nsi mo ayire se de be yese fa no ko bi o ye de be oti ahaban ho na so obi onim fom what you say enti eyaniji ma obi a oti de be ahaban what you say ene yi na e show no everybody obi atimi ba ye nchen ebi ni se ma ba ye nchen ame no ye de be edi nkomo yi ena arna show no ye repent sanwa adwene e wasa wo sanwa adwene na hu Nyankopon na wo fa Kristo so kra na de be ena wa chenkwa ena arkro na asa ye respect ye so buade because kro bi ye de be eto so this also beti ahaban asa no mo ye so ye de be ufam but na obi a na akote ahaban was makunya problem unim se de ahaban na se kere ye de be esitie if you respect in so no ko remember baby na wo Nyankopon from over to the be ahaban ansa no take you there be all right what you say ena bi na e hye no mo no e bless insura Nyankopon di insura mo bi o ye there be o te ahaban wow this ye de ensa to ahaban so ye there be e ye atuma
Hey, never power coming some. What you say? Ene show no e association e yekuo ene yate. Me wo melances mu bibia e de be e wo ho. What you say? Ha, ene twa to no ye learning. Yesua de free Nyankopon de be enchen. Na wa kire de mfa haban de be enye. No correct, no. Haban a me wo su ni ye fa na dadan kunuma. Adadan kroma. Eye adwuma beberebe. Se obenya bi ate a atam se ane ta wo bola so. Ah, okay. Bola so pa. Ye tunwura gu na ba bi a o mukura asa ho ye neat no. E ho na esi. Ba we tumi ewo mu no. Enya asam ketwa. Ya adan kroma. Sameti wei na samede hye usum ya ase a. Hwan ne bayi. Ba fo kura hu a wosuru. Na ana efifi bola so. Ah, na me na ase da ye ne sa. Se wo mu no, wonim de ye. What you say? Mu no wonim de ye de ye. Tini dinu adadan kruma. Adadan kruma. Enya no nko oba kura anyam na se sububu a. O de atibi na yam na pusane sia na fafa wo furu so. Etwa. Say obu a ho a wonyim bi a 3 months 4 months na. Ah, na ni nyina we. Ni nyina we adadan kruma. Eye no mo bibiribi na kwa bi kan ha ye kwan ho. Disa man kire ba kwa kire miinu a. Eja na ayi na ba no. Mete na ba no wa se bi na me ase ma so mu na kaka piche. Se aba no mutimi de. Aba ne de o se me kasa ne ho aduma no e bibiribi. Na ba no ma me kire ade ba ko pa. Ho eja bo ho. Na ba no. O se o papa ya. White bi ade be. Ishim. Nti obobo ni nyina no na wa kine se enkate no. Okay, odi begu se di siti enkate no. Uchi wi a na wa yam. O jamu a se oba bedware a ebia na opifi ba ye de be efuru bi nchen. Ana ebia dadan kuruma na na ba no. Adadan kuruma na ba no. Ana ebia wo ya adwuma bi adwuma na ye de be enkoso. O de fagum na fa ye de fedware. Fedware. Wo be 80. E be se powder no. Powder no. Ko dware na wasa kakra de gu. Na wo de agum. Ajo. E be twe more customers aye de be. Aba. What you say? Ha. Jadadan kuruma ne de eye adwuma bibiribi. Na ayi dada ba ku bi e kan mo so mutimi de ebo mo ho ba ye me ye de boy ho ba ya ba no. Aba na ye no kure. O mpese wo be fa fura utimi ye no kure. Enu obedi. Obedi. Ah okay. O hia na wadi. Ajo. Sadi omo kone na me ko twitwitwe omo ho ye omo family plan ni ade no. We de ye natural. Natural. What you say? Nyame na ahye da ye de aye ni sa. Na da den kuruma no eho asem no. Adofo. De akoyi de. Ye nu ba bia o. Na nsem amatere maso mu de me so so di su di bi. Tu koto dwam. Hu fa bia bobra. Ai. Papa wasa fa yi. Ye fa na tweneta. Before beti ma twa o se ne hine no wo fom pa hwe. Ewa. Aha, sinsu antone se wo kotwe obebre. This is for me emre. This is for me dey emre. Yensu de ono so ye powerful pa. Chineten. Me ka kire wo. Kuta me sa na wumu no wei. Ye tena ho mache be 4 o'clock. Sa before beti kra no awro na nsim paboa. Ansa na watima ye dey. Hey, yaja. Wode no ho? Osu ye matwoma akra wuntimi ntu. Chineka. Me na me ka kire ni din no. Enya sem ketwa. Me tell who be that me nim say enwura bi. I remember saying you go school. Ye do. Wo be brown say what me atwa sa ade we. No correct. We ade ye no e doso. On se de titie no. E bia na woton ade. Udu sika beto ani Motia ye dey. Abefa. Na honhombone ye dey. Firim mfa ne say ayara da mfa ne say Motia ye dey abefa na honhombone ye dey abefa. Utini si ya. Ye wakasa ye kan ye dey be. Egusuru. Aye kwan ho. Etu kasa hu gusu wie se pa na wabɔ no posi consider me si ye no no obo no posi na ade na wodu sika hye no na ade atum no ano no spirit bia ye de be enti me yi bi ana wi ontimi si won kra sa otwe a edene enti ono so ntimi me sika ne de so obetwe sika no otimi ntwe ye de no watwe otimi ntwe no cre because wo twe bete twema ntwe na makora ye de be e boy enti wo ye wadin so obewura mu a ontwe ne de be oh e wo tumi ba secret we wi asene se ade bi a ye dua e ya ahoma ya ehome ya ewo ma no honhom ye de be yi ewu
asa hamono nyame na de be ade atuam so ti ase ha nti twena ta ekuta min eya atwuma bebrebe we ye wa ba be miensa eka ho na opa abo wi friend chameleon adadan no na wasi ye wawu ana sa life one unya de wawu a na wasi di afra sa ha ba na me ye de me kan unya si wi be ye powder na de afra o ba ma bi si ojeje wa fafa o ba bi mintimi modi ai oboa odeshi oboa me ka kire o ai ane mehu afichiri what you say etiwe na kuta me sa no ya na ye me ya se ene aduraba na mo boss ese nuro ni sa esa ye ti aba na ye kra ya da ya ni media je say me hu we kwam ni se mra bi esi me fiche what you say we obi ya li stroke pa ye wa haba bi ho no ma ye de to ase usenso na de ato ase no abo no pode atum na de nkunuma me yensa e de agum ti se nipa ne ka se obanum se pa se de we ni hu odene no onni be na wotwemi na wotwemi yensa kra na oye de na wasole yesa de ahodin duru we hu ni se hweni ye okọ afuo ma wunya bi da ahodin duru but ba bia unso obi ho no mo a obi de sika be twa no eno no ha ye kwan ho wate ase obi de sika be twa no oba bone se de be kura na ekese enka no but ono ka se wo bowo a babo mu wu ba bia kwa kwhwe no obi nu hu kura so oba wi ase ene papa ni di twene tan e didi no me na me ka kire wo edidi na mpa me na me ka kire wo enya de a edi ni di agoro kura papa ko me so kakra na me ne adofo sama hu de ekosi say o share ya but more than so be subscribe to our YouTube channel o be like o be comment o be share na o pese woni papa so di nkomo a ne number egu screen no so bit me contact no na ne di nkomo o Kumasi Abipo Junction e ko no wo nti de o pese woni ni di nkomo a ne number egu screen no so bit me contact no ayi papa oh we ka se ka ho asama de be ye de e be chi e ya adwuma kese bibiribi ati ase